halor Kapatisi TV. Amor. Ay, no. Presiden ka United States of America Donald Trump ulakam baka US ka hertma ha Venezuela da ka jingtmu ban kem yo Presiden Jong ka Taigari Nicolas Maduro bat ulakam bahakani ka jinghertma kala yo Kerkut bat lakem yo Maduro bat kalok jungu bat lapenkit yeki sabar Jong ka Taigari Maduro udai ubalasya pengat hagi kendon an baper Jong ka US bat lakano ba uday uba pensilor yaki kam khayidrok na Venezuela sa US. Bat kumjuru nakadaw ka jingbam late lakam ya ka jingbuhay sinong kibriyo na Venezuela sa US. Trom ulaong baka Venezuela kadekakad ba ban penrung yo udrok siya po upot usam jong ka US. Ka US kala hertma hanong ba Caracas jong ka Venezuela ka step hangap jong ka sisa jan. Utram utho haka account social media jongu baun kren sekilat patai kubor ban batai binia halor ka jing hertma bat ka jing yokem yo presiden ka Venezuela.